Hvala. Evo nas u 20. danu 21 dana challenge-a. Predzadnji dan. Sada je 9 sati i 10 minuta. Vraćam se s posla. Wow, to bude vidjeti, ovako sam zgodniji. Jo, koji dan, ljudi. Crko sam. Naradio sam se pošteno. Ali dobar osjećaj, dobro sam ovo. Znači, najjači dan do sada. Najjači dan. Znači, najjaču sam satnicu napravio, najviše dostava, najviše bakše. A nije bilo, jučer je bilo veći kad sam dobio cenera. Ljudi, ne znam da li se isplatilo. Ganjam ovaj vikend da zaradim bonus. I javljam se sada ovako u vožnji dok se vozim kući. Jer kad dođem doma jedem i mislim da ću samo se ugasiti. Baš sam umoran. Mišići na nogama su se upalili. Mislim da se nije isplatilo. A ganjam realno, sada ganjam 40 eura ekstra za vikend, a to se nadovezuje na još dodatno 100 eura. Tako da realno još sljedeći tjedan mogu 40-50 i znači, a oko 200 eura zapravo ganjam. Sad kad razmišljam, ta 2 dodatna sata kad sam išao ekstra odraditi, da bi to sustigo. Bole me noge, umoran sam, da li to vrijedi 200 eura? Kako kada, meni sada baš vrijedi jer sam baš mi treba novci. A neko sam znao u jednoj večeri potrošiti 1000 eura na cugu i čašćenje ekipe, znači poklanjao sam te novce. A sada ostaje radi 2 sata preko svojih granica. Šta vi mislite, koliki je novac, koja količina novca je dovoljna da bi sebe stavili u neugodnu situaciju, ne neugodno da mi je znači da se fizički neugodno osjećam. Koliki je novac potreban za to? Koliko je dovoljan? Nemam pojma, ja se evo sad to pitam. Znači, pazi, predzadnja dostava se osjećam u kurcu, totalno, znači i mentalno, mozak već brblja svakakve gluposti. Ali završavam zadnju i osjećam se zapravo super. Umoran sam, znači i dalje me sve boli, umoran sam, ali se opet super osjećam. I sad šta je tu pravo? Koji je pravi modalitet? Pitam. Imate li vi odgovor na to? Ne znam, razmišljam se koliko ljudi radi poslove koje ne žele raditi i nezadovoljni su kao da bi preživjeli i ne znam šta, neke priče. Koliko je dovoljno da protratimo svoj život? Ne znam. Nemam danas nekakvih lijepih tema, mudrosti, ništa. I sam se sada pitam. Znate li vi šta da kažete na tu temu?
najrađe prekinuo ovo i ne bi ni objavio. Ali objavit ćemo. Come as you are. Tomi, ako kad ovo vidiš, ovo je za tebe. Sorry, potrebio sam tvoju ovu uzrečicu. Sam je zašla, nisam više. Aj, ljudeki. Muzika me drži. Dobra muzika danas cijeli dan. Ništa, želim vam svima ugodnu večer, dobar odmor. Želim nam, svima nama, želim da zaista radimo ono što volimo i da nas se teško odlijepi do posla. Ne radimo za novac, nego za svoj gušt. I da tako najviše doprinosimo svijetu i svima oko nas. Jer kad radimo nešto što volimo, to radimo najbolje. I kad bi svi radili nešto što vole, svi bi radili najbolje i zamisli kada bi se ovaj cijeli svijet pretvorio. Jer to nam svima zaista želim. Šaljem pušu, grlim, ljubim i laka noć.